Aduh, tanah warisan capek tak deui. Apa jual wae nya? Pusing kan gawe di Suyung wae hese kaspon. Dijual lumayan we jeung muka usaha deui. Kesahanya jual cungkring. Kemari mah cenah keur nengan tanah mah. Lumayan nih tanahnya juga. Tawarkan kasih cungkring daikeun mah. Daikeun sih pasti ah. Ajib basawak kene sejuk. Mana cungkring? Cungkring lah, jangan cungkring. Ron, kadieu sia. Hayang kaya mau sia beteng. Buru kadieu. Capek aing. Duh. Dia. Kaya kaweng kaya mah begang. Bisnis naon sih? Ajib juga nih. Ai. Buru sia lila kadieu Ngubuk semua. Bieu si cungkring neangan sia. Ek naon? Ceuk manehna mah bosna neangan taneuh, arek meuli taneuh sia. Wah, kayak mah. kebetulan aing keur tuh aya taneuh. Aing taneuh sia kan ieu. Heeh. Ka bener. Bener lah, urang manehna nu ngomong ka urang. Lumayan eta hargana. Mahal. Sama aja we aing beunghar teh. Ajib jeung usaha deui nya. Bu, arek mah urang teh si cungkring nya. Geuning tapi mun misalkan bener weng. Paling sih jadi anak buah aing deui. Ambung. Mun salah wayahna we. Bung Make embung. Jadi anak buah saya yang digaji sabungkus rokok aing. Moal eta mah geus kajual taneuh mah dijamin ceng motor ge dibeulikeun mobil segala. Yang sayu deh, urang kapal. Gimana si cungkringna? Di mana tuh? Ayo. Ayo. Sayu urang ngobrolkeun. Pasti. Weng. Hah? Mun aing main meuli mah tita ka sawek naon aing ka imana ih males banget. Geus sayu deh. Heuh. Tagon sawang. Bari ningali nya heuh. Banget. Weng, kumaha bisnis teh eta? Aing mah kieu-kieu melo kopi-kopi acan tadi aing meh karareuheul teh bibir Santai aja kali, gue juga nunggu ini info belum ada telepon. ngomong teh geura ini ih meh geuleuh aing mah. Kulit biawak lu. Ini ya lila sangkil ge ajib. Meuli-meuli kopi atuh jeung rokok ih aing tadi. Ih, Pokoknya ini tanah kalau jadi dibeli gigi tonggos lu gua ratain selong. Tonggos ngomong sok bebe itu aing alieur teu ngarti ngomongna ge. Ya, Sunah kalem coba pokoknya. sunah eutik ih. Kalem, tunggu kabar dia aja. Ini tenang duit, udah ada gue sediain nih. Pasti eta dit aya. Serius. Serius, aman. Awas waduh. Nih, gua liatin nih. Dodo Udah, hok jangan. nih roas gitu nih dikejatkeun. Kok dikejatkeun atuh.
Lu belum Coba pernah lihat nih, duit heula segini. tuh. Wah anjing itu mah. Iya, Beureum geuning euy. aman pokoknya. Aing min ditelantarkeun kieu si gamonding di si beungeut. Ih aing mah. Angkat atuh sia mah. Oh dia nelpon nih. Halo. Iya di mana gua? Masa gua harus nyamperin ke situ? Yang bener aja sih, ini gua udah bawa uangnya. Ya udahlah, gua ke sana, ayo gobak. Bawa banget lu. Main kucing. Bawa. Ka mana? Bawa. Di mana Samperin mana? mereka. Ayo sana. Oke, tunggu ya. Buru gitu. Tariris. Kedeung heula. Naon sih? Ribet banget loh. Gitu. Mana? Buntelan duren jeung buntelan mancing. Jadi Gas, mantap. Betul gila. Gila. Tadi doang ge. Peci. Lami tadi nungguan teh. Tek mulisnya. Kayak kaya. Tas nang duit sih deh kayak. gila batu ge awahan heula leumpang di ditu. Dia betul Ron, sehat? Caca. Sehat mah. Siapa nih? So pura-pura Biasa tidak tahu lah asisten jeung gua. orang. Asisten gua ini. Yang Jadi gimana ini? ya itu tanah gua tuh. Jadi 12 11 lah masa. ih Temen 12 juga itu rugi banget. Gede. 11 lah. Gede. 11. 12 setengah dah. Dia. 12 setengah ya. Ya. Iya. Ya. Dia 11. saksi. Saksi dong. Dia 11 setengah. Sakaci. Pegang tinggal heula ieu mah. Langsung. Dolarna. Buka lah. Langsung buka. Lah, Buka beli mobil. Lah rawas kadang mobil. Dana mobil aman. wae. Buka Beli cepet motor midi. ya, euy. Gak guna banget loh. Kedeung heula. Rawas sih. Biasa. Dedeng. Sautik kan. Aduh, warsa. Lama banget. Kali kandol ieu. Mantap. Motor jadinya hiji. Ini dana ada 11,7. Ya udah nggak apa-apa semua aja deh. Nanti bagi ini anak-anak. Iya gampang. Walau cek dulu. Awas, waduh. Iya. Terima ya. Salaman heula atuh dia-dilan. Bentar gua cek dulu. Eta burung nih kandol. Tunggu dulu, santai. Jadi surat-surat gimana? Aman? Aman tuh. Gampang surat-surat mah, nanti kan ke rumah dulu kita ngopi dulu. Oke, nanti saya kabarin Iya. Pak Bambang. Nanti ngopi dulu aja di Saya. rumah sambil Oke. nanti ke fotokopian. Ngurusin Berarti ya- surat-suratnya. Dana sekolah apa langsung dibikeun? Langsung Bikeun atuh. Jangan Tahan dulu dulu, lah. nanti di rumah baru. Kuetansi Kita ada, dulu. uang jalan. Pokoknya lu kaya dah. Pasti ya. Mantap. Gue pengen beli mobil ya. Mantap paling beli Grand Max. Gua tuh salah lagi. Innova. Air kali gua dapat. Gampang. Ini juga jadi anak buah lah. Wih, siap dong, Bos. Ini gua mau bawa ke klinik nih gigit tonggosnya. Gua ratain. Ratain aja udah semuanya. Si behal ke kawat racun hade. Mantap aja. Ayolah. Ke rumah gua dulu ya. Bawa lah nya. Sambil Ayo. ngopi kita. Aduh. Gampang surat-surat mah. Mantap ya. Bos, jadi bos. Udah ya, selesai ini. Dana ada di lu. Siap. Surat-surat udah gua bawa. Pokoknya Oke, deal ya. deal ya. Saksinya Makasih nih. kan. Siap. Tugas gua udah selesai, tinggal Pak Bambang aja nanti ngecek Oke. lokasi ya. Gua juga makasih nih. Oke. Udah kapan-kapan main lagi lah ke sawah gua. Baiklah. Oke, Slow. siap. Hati di jalan ya. Titip nih. Mantap. Bayi bajang. Oke, nanti. Bayi bajang. Ayo. Kieu ge rada kasep. Bos, pencetan mau, Bos. Oh. Kaya. Kaya. Kedengeran ningali doang. Ulang Ningali doang, gedeng. bisik soek duit teh bisik Ningali soek. doang, gedeng. Kamai sia. Hah?